Good morning, brother and sister, and welcome to English Chapel. It's such a joy to see all of you here today. With thankful hearts, let's prepare our worship together. Before we begin, let's take a moment of silence to reflect our goodness in our life. Amen. The more we know His Word, the more we realize how much we truly need His Word in our life. And as we remember His goodness, let's lift our voice and say it ever since day one. Please stand up. Let's clap our hands together. Ever since day one, you have always been my number one. Ever since ground zero, you have always been my hero. Time to time I realize the more I'm with you, the more I know you. Day by day I understand. The more I know you, the more I need you. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do so long that I'm with you. Forever I'll be yours, May forever I'll be yours. Ever since day one, you've always been my number one. Ever since ground zero, you have always been my hero. Time to time, I realize the more I'm with you, the more I know you. Day by day, I understand that the more I know you, the more I need you. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do so long that I'm with you. May forever I be yours, May forever I be. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do so long that I'm with you. May forever I be. Every second of the day, every step of the way, you've been faithful, Jesus. Oh, there's nothing I can do so long that I'm with you. May forever I be yours, May forever I be yours. And now, I invite Sister Meisha to lead us in opening prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for goodness and grace in our life. We worship you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. And now we will bring our offering back to the Lord, and let us sing from NKI 28, An Open Bible for the Word. An open Bible for the world. May this our glorious motto be. On every wrist there should unfurl. Just
us in offering prayer. Let's pray. Dear Father, we thank you for your faithfulness. We now want to give this offering back to you. We thank you for us. Bless this offering for your glory. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. To open our hearts for the Word of God that will be preached by Reverender Christopher James Luthi, PhD, let us sing together with the song, Lord, I Give You My Heart. Please stand up. Let this be our prayer as we prepare for His Word. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me.
Let's pray. Father, we know that you see our hearts and you care about our hearts. Bapa, kami tahu Engkau melihat hati kami. Engkau mempedulikan hati kami. And we pray that when we talk about being doers of the word, we won't forget to always give you our hearts. Dan kami berdoa supaya ketika kami bicara tentang menjadi pelaku firman, kami tidak akan lupa untuk memberikan, menyerahkan hati kami kepada Engkau. In this time now, Father, we really want to hear what you want to say to us. Dalam waktu ini, Bapa, kami mau dengar suara-Mu. So, Bapa, help us please to hear and understand your word so that we can be doers of the word in our hearts and on the outside. Tolong menolong kami, Bapa, dalam waktu ini supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dari dalam dan di luar. This is our prayer, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk kembali. Good morning. Ush. Cek. Okay, let's turn straight away to God's Word. This morning we're focusing on Matthew 7, verse 24 to 27. Pagi ini kita akan membaca dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. I'll read in English first, yeah? Oke. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. In this parable, Jesus is contrasting two different ways to respond to his words. Dalam perumpamaan ini, Yesus membandingkan dua perumpamaan untuk menanggapi perkataannya. We can put them into practice and build our house, our lives, on a strong foundation. Kita bisa melakukannya dan membangun rumah kita, yaitu hidup kita di atas fondasi yang kuat. Or we can ignore his words and the foundation for our lives will be very weak. Atau kita bisa mengabaikan perkataannya dan fondasi hidup kita akan lemah. This is a very well-known parable, but I think it's also very misunderstood. Ini adalah perumpamaan yang sangat terkenal, tetapi saya pikir ini juga sering disalahpahami. Because a lot of the time when we read this parable,
we don't read the bits before it. Karena seringkali ketika kita membaca perumpamaan ini, kita tidak membaca bagian sebelumnya. But notice, this is a parable about putting these words into practice. Tetapi perhatikan, ini adalah perumpamaan tentang melakukan perkataan ini. This is a parable about doing what Jesus said before this. Ini adalah perumpamaan yang Yesus katakan sebelumnya. So we cannot understand this parable without knowing what Jesus said before this. Kita tidak bisa memahami perumpamaan ini kalau kita tidak memahami tulisan sebelumnya. So what did Jesus say before this? Jadi apa yang Yesus katakan sebelumnya ini? Let's do a quick survey of what Jesus said. Jesus gave a sermon that starts in Matthew chapter 5 verse 3. Ya, mari kita melihat apa yang Yesus katakan. Yesus menyampaikan sebuah khotbah yang dimulai dari Matius pasal 5 ayat 3. In chapter 5 verse 3 to 12, Jesus shared the Beatitudes, which are all about having the right heart attitude. Di pasal 5 ayat 3 sampai 12, Yesus membagikan ucapan bahagia yang semuanya tentang memiliki sikap hati yang benar. In chapter 5 verses 13 to 16, Jesus said we are salt and light, and so we should do good works that glorify our Father in heaven. Dalam pasal 5 ayat 13 sampai 16, Yesus berbicara tentang garam dan terang dunia. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik yang memuliakan Bapa kita di surga. Terang dunia, bukan terang bulan, ya. Then in chapter 5 verse 17 to 48, Jesus said that we need to read the Old Testament in relation to him. He fulfilled the Old Testament. Kemudian di pasal 5 ayat 17 sampai 48, Yesus mengatakan bahwa kita perlu membaca perjanjian lama dalam hubungannya dengan Dia. Dia menggenapi perjanjian lama. Which means our righteousness needs to be greater than the righteousness of the Pharisees. Ini berarti kebenaran kita harus lebih besar dari kebenaran orang Farisi. The Pharisees were only being holy on the outside. Their hearts weren't holy. Orang Farisi hanya menjadi kudus bagian luar. Hati mereka tidak kudus, tetapi Yesus ingin kita kudus di dalam juga. That's why Jesus said it's not enough to just not murder someone. We have to not be angry with them in our hearts. Itu sebabnya Yesus berkata tidak cukup hanya dengan tidak membunuh seseorang. Kita tidak boleh marah kepada mereka di dalam hati. Similarly, it's not enough to just not commit adultery. We have to not look at people with lustful thoughts. Demikian pula tidak cukup dengan tidak berzina, tetapi kita tidak boleh melihat orang yang pikirannya yang penuh dengan nafsu. Jesus' point is, don't just obey the law on the outside like the Pharisees. Obey God's law in your heart as well. Poin Yesus adalah jangan hanya menaati hukum Taurat di luar saja seperti orang Farisi. Taati hukum Tuhan juga di dalam hatimu. Then, in chapter 6, verses 1 to 18, Jesus says, do not do your acts of righteousness before other people to get praise from them. This is verse 1. Because if you do, then you have no reward. Kemudian di pasal 6 ayat 1 Yesus berkata, jangan melakukan perbuatan benar atau perbuatan baikmu di hadapan orang lain untuk dipuji oleh mereka. Karena jika kamu melakukannya, kamu tidak akan mendapatkan upah. Then Jesus gives 3 examples of that principle. Kemudian Tuhan Yesus memberikan 3 contoh prinsip.
So in chapter 6, verse 2 to 4, Jesus says, don't give money away in front of other people. Instead, do it in secret so other people don't know. Di pasal 6 ayat 2 sampai 4, Yesus berkata, jangan memberikan uang di depan orang banyak atau orang lain. Sebaliknya, lakukanlah secara rahasia sehingga orang lain tidak tahu. In chapter 6, verse 5 to 15, Jesus says, don't pray to get attention. Instead, go into your bedroom and just pray to your Father. Di pasal 6 ayat 5 sampai 15, Yesus berkata, jangan berdoa untuk mendapatkan perhatian. Sebaliknya, masuklah ke kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu di surga. In chapter 6, verse 16 to 18, Jesus says, don't fast in front of other people. Instead, do it in secret. Di pasal 6 ayat 16 sampai 18, Yesus berkata, jangan berpuasa di depan orang lain. Sebaliknya, lakukanlah itu secara rahasia. Jesus' point is, don't do good works to get praise from other people. Instead, do good works before your Father in heaven. He sees and he cares. Poin Yesus adalah jangan melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sebaliknya, lakukan perbuatan baik itu di hadapan Bapamu di surga. Dia melihat dan dia peduli. Then, in chapter 6, verse 19 to 34, Jesus says, don't love money in your heart and don't worry about tomorrow. Your Father will take care of you. Focus first on His kingdom and living His way. Kemudian di pasal 6 ayat 19 sampai 34, Yesus berkata, jangan mencintai uang di dalam hatimu dan jangan khawatir tentang hari esok. Bapamu akan memelihara kamu, fokuslah terlebih dahulu pada kerajaannya dan hiduplah sesuai caranya. Then in chapter 7, verses 1 to 6, Jesus says, don't judge other people. Dan di pasal 7 ayat 1 sampai 6, Yesus berkata, jangan menghakimi orang lain. Then in chapter 7, verse 7 to 11, Jesus says, pray because your Father hears and He will answer. Kemudian di pasal 7 ayat 7 sampai 11, Yesus berkata, berdoalah kepada Bapamu, berdoalah karena Bapamu mendengar dan akan menjawab doamu. Then in chapter 7, verse 12 to 14, Jesus says, love other people and live God's way even though other people don't. Kemudian di pasal 7 ayat 12 sampai 14, Yesus berkata, kasihilah orang lain dan hiduplah sesuai cara Tuhan, meskipun orang lain tidak. Then, masih hidup? Then in Matthew 7, verses 15 to 20, Jesus says, beware of false prophets who say something else. You can recognize them by their lives. Kemudian di pasal 7 ayat 15 sampai 20, Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang mengatakan hal lain. Kamu dapat mengenali mereka dari kehidupan mereka. Then in chapter 7, verses 21 to 23, Jesus says, not everyone who calls me Lord is saved. Some people will do amazing ministry, but they're not saved. Only the people who do my Father's will are saved. Kemudian di pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus berkata, tidak semua orang yang memanggilku Tuhan diselamatkan. Beberapa orang akan melakukan pelayanan yang luar biasa, tetapi mereka tidak diselamatkan. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang diselamatkan. And then finally, Jesus says this parable that we're looking at. Jesus says this parable about the two people who build their houses on two different foundations. Kemudian akhirnya Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang yang membangun rumah di atas fondasi yang berbeda. And Jesus says the person who puts all of these words into practice is a wise person who builds his house on the rock. Dan Yesus berkata, orang yang melakukan semua perkataan ini adalah orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang.
And the person who hears all of these words and doesn't do them builds his house on a weak foundation, and that house will collapse. Dan orang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya membangun rumah di atas fondasi yang lemah dan rumah itu akan runtuh. When Jesus said, ini sudah tidak mau klik. Thank you. When Jesus said these words, he was talking about what he had already explained. Ketika Yesus berkata perkataan ini, dia berbicara tentang apa yang telah dia jelaskan. Saja Yesus katakan, Anda akan memperhatikan bahwa dia sangat fokus pada hati kita. The Beatitudes have a right heart attitude. Ucapan bahagia memiliki sikap hati yang benar. Chapter 5 verse your father, that's a heart issue. Pasal 6 ayat 1 sampai 18, jangan melakukan perbuatan baik di depan orang untuk mendapat pujian. Lakukanlah di hadapan Bapamu. Itu adalah masalah hati. Chapter 6 verses 19 to 34, don't love money or be anxious in your heart. Pasal 6 ayat 19 sampai 34, jangan mencintai uang atau cemas di dalam hatimu. Chapter 7, don't judge in your heart. Pasal 7, jangan menghakimi di dalam hatimu. And so on. Have a right heart attitude. Dan seterusnya, milikilah sikap hati yang benar. Which means, in Jesus' parable, building your house on the rock does not mean do what the Bible says on the outside. Yang berarti dalam perumpamaan Yesus, membangun rumah Anda di atas karang yang tidak benar, berarti lakukan apa yang dikatakan Alkitab di luarnya. Jesus does not mean do good works but ignore your heart. Dia tidak bermaksud lakukan perbuatan baik tetapi abaikanlah hatimu. But that's what we sometimes do. Sometimes we think that building our house on the rock just means doing good works on the outside. Tetapi itulah yang kadang-kadang kita lakukan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa membangun rumah kita di atas batu karang hanya berarti melakukan perbuatan baik di luar. But that's actually the complete opposite of this parable. Tetapi itu sebenarnya kebalikan total dari perumpamaan ini. The person who just does good works on the outside is actually the person who builds their life on the sand. Orang yang melakukan perbuatan baik di luar, dia sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. They're like the Pharisees who drew near to God with their lips, but their hearts were far from Him. Mereka seperti orang Farisi yang mendekat kepada Tuhan dengan bibir mereka, tetapi hati mereka menjauh dari Dia. To build your house on the rock means to do what Jesus says. Membangun rumah di atas batu karang artinya melakukan apa yang Yesus katakan. Not just on the outside, but on the inside too. Bukan hanya di luar saja, tetapi di dalam juga. And in fact, when Jesus says build your house on the rock, He means especially on the inside, especially in your heart. Dan sebenarnya ketika Yesus berkata bangunlah rumahmu di atas batu karang, maksudnya adalah terutama di dalam hatimu. The number one place where we build our lives on the rock of Jesus' words is in our hearts. Tempat nomor satu di mana kita membangun hidup kita di atas batu karang perkataan Yesus adalah di dalam hati kita. So let me ask you a question this morning. How is your heart this morning? Jadi izinkan saya mengajukan pertanyaan, bagaimana hati Anda pagi ini? Is your heart being built on rock? Apakah hati Anda sedang dibangun di atas batu karang? When you are by yourself and no one else is looking, what are the desires of your heart? Ketika Anda sendirian dan tidak ada orang lain yang melihat, apa keinginan hati Anda? Is your heart being built on the rock?
Apakah hati Anda sedang dibangun di atas batu karang? Or are you ignoring the condition of your heart and just focusing on how you look to other people? Atau apakah Anda mengabaikan kondisi hati Anda dan hanya berfokus pada bagaimana Anda terlihat di mata orang lain? I am very glad that this semester we are focusing on doing what the Bible says. Saya sangat gembira bahwa semester ini kita berfokus pada melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. But there's a danger when we talk about doing what the Bible says. Tetapi ada bahaya ketika kita berbicara tentang melakukan apa yang dikatakan Alkitab atau firman Tuhan. Because we can misunderstand and instead just focus on doing good things and we can ignore our hearts. Karena kita bisa salah paham dan sebaliknya hanya berfokus pada melakukan hal-hal baik dan kita bisa mengabaikan hati kita. Being a doer of the word means loving God in our hearts. Menjadi pelaku firman adalah mengasihi Tuhan di dalam hati kita. It includes praying to God and singing to God and walking with God in our hearts. Itu berarti berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan dan berjalan bersama Tuhan di dalam hati kita. Being a doer of the word means confronting sinful desires in our hearts, like trying to be praised by other people, or worrying too much, or loving money, or being angry and bitter towards people, or having sexually immoral thoughts, or judging people. Menjadi pelaku firman berarti menghadapi keinginan-keinginan berdosa di dalam hati kita, seperti berusaha dipuji orang lain, atau terlalu khawatir, atau mencintai uang, atau marah dan pahit terhadap orang lain, atau memiliki pikiran yang amoral secara seksual, atau menghakimi orang lain. Being a doer of the word means we fight those sinful desires. Menjadi pelaku firman berarti kita melawan keinginan-keinginan berdosa kita. Being a doer of the word doesn't just mean that we say the right things and do the right things. Menjadi pelaku firman tidak hanya berarti kita mengucapkan hal-hal yang benar dan melakukan hal yang baik. Being a doer of the word means that we build the outside and the inside of the house on top of the rock. Menjadi pelaku firman berarti kita membangun bagian luar dan bagian dalam rumah di atas batu karang. Jesus wants us to be doers of his word. Yesus mau kita menjadi pelaku firman-Nya. With our hearts, with our words, and with our hands. Dengan hati kita, dengan perkataan kita, dan dengan tindakan kita. Jesus wants us to build the whole house on the rock, the inside and the outside. Yesus mau kita membangun seluruh rumah kita di atas batu karang, baik di luar maupun di dalam. So let's build all our lives on the rock. Mari kita membangun hidup kita di atas batu karang. Amin? Amin. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, di mana kami harus membangun rumah kami, membangun hidup kami di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus. Bukan hanya di luar saja, melainkan dari dalam juga, dari hati kami. Biar Engkau memberkati kami dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Okay, thank you for Reverend Christopher James Luthi, PhD, and Vicaris Maurice Andrew Suplik, MTH, for delivering God's message to us. God bless you. Also, thank you for the announcement that we have been watched together. And as we finish our service, I invite Vicaris Maurice Andrew Suplik, MTH, to lead us in our closing prayer. Please stand up. Okay, let's pray. Dear God, thank you for your loving to us. Thank you for your blessing to us. You give us time to serve you, to worship you, to praise you. Now we want to ask your blessing. Now to the one who is able to keep you from failing and to cause you to stand up, rejoicing without blemish before his glorious presence. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, power, and authority before all time, and now, and for all eternity. Amen. Please be seated and take a moment of silence. Amen. Okay, good morning. Okay, sorry to take a few minutes. I'm glad to see you again. And I just want to tell you announcement for tomorrow, because tomorrow we will have hundreds of people from, especially the main fellowship of CNMA atau Perkarya Nasional Gereja Kema Injil Indonesia. More than 200 people will come tomorrow and visit us, include the Vice Governor of North Kalimantan, termasuk juga Wakil Gubernur Kalimantan Utara. So it will be in the afternoon, because in the morning we are going to visit Malino, GRC, and then after Malino we will come back to Makassar and visit our school. So we will be here around 3 p.m. Sekitar jam 3 kami akan kembali dan ada di sini. So please greet them if you meet them in this area, in our school ya. Tolong menyapa mereka, tolong salami mereka kalau mereka datang, dan mereka juga orang tua saudara. Oke. Jadi be kind, be nice to them, to your parents, and pray, because we want them also to support our school, especially for the building. Ya, kita juga ingin mereka mensupport sekolah kita secara khusus untuk pembangunan. And last night I was there when they start to collect some money, spontaneity, to help our building ya. Semalam saya ada di sana, dan dari satu wilayah sudah membuat secara spontanitas pengumpulan dana untuk mendukung sekolah kita. Jadi secara khusus untuk bangunan, karena ini menjadi beban hari-hari ini. Sehingga ya mungkin tidak banyak yang tahu, khusus semester ini saya tidak mengajar semua S1 ini. Ya, semua kalian tidak akan ketemu saya di kelas, hanya akan bertemu beberapa kali di kapel, karena perjalanan-perjalanan di mana kami harus membangun banyak relasi untuk menopang sekolah kita dan juga untuk pembangunan. Doakan tim ya. This is the final week for them. Teman-teman kita yang ada di Malinau, Kaltara, 6 minggu pelayanan, Pak Aldo 2 minggu, dan Pak Andi 3 minggu, lalu saya datang 2 minggu, sekarang Ibu Tri dan Pak Richard memimpin tim ini 2 minggu, dan will be finished this coming Sunday, ya, this coming Sunday, ya, and we'll be back
on 6th Oktober ya, Oktober 6th. Jadi doakan juga perjalanan teman-teman untuk pulang ke kampus ya, dan Ibu Tri dan Pak Richard. Dan sebenarnya masih ada banyak daerah juga yang menantikan kehadiran kita. Brau, Kayan Hilir, ya kemarin saya juga bertemu Kutim. Ini masih banyak tempat, tetapi kami tidak cukup waktu untuk melakukannya. Ya. Jadi tolong berdoa untuk semuanya, dan buat kalian semua ya, saya jarang-jarang berbicara sekarang dan mungkin kita hanya bertemu ke waktu kita lewat ya, tapi percayalah yang kita lakukan semuanya adalah untuk kebaikan kampus, kebaikan kalian. Oke? Doakan para dosen, mereka kuat, sehat. Doakan keluarga, karyawan-karyawati juga. Doakan donatur kampus kita, dan doakan untuk semua urusan-urusan kampus termasuk akreditasi Prodi Filsafat Teologi, di mana Prodi Filsafat Teologi sedang menunggu asesmen lapangan untuk akreditasi lagi. Nah, doakan itu. Ada banyak hal lain, tapi juga penting adalah tolong jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian. Waktu kalian keluar hari-hari ini banyak sekali kejahatan. Ya, banyak sekali kejahatan, banyak juga demo. Tapi demo juga ini bisa menjadi akses untuk orang-orang jahat memanfaatkan juga untuk berbuat jahat. Oke? Jadi tolong perhatikan waktu kalian keluar, khusus maba-maba ini ya, tolong perhatikan dompet, perhatikan HP, jangan asik main HP di jalan ya. Itu semua sih, jangan sibuk main HP di jalan. Kalau kalian tidak tabrak tiang listrik, mungkin masuk lubang got atau mungkin diambil pencopet ya. Jadi janganlah ya, jangan lakukan hal-hal itu, dan secara khusus bahwa hindari hal-hal yang akan merugikan, merusak diri saudara, pergaulan-pergaulan buruk di luar dari mungkin komunitas kampung saudara ya. Komunitas kampung kita semua dari tempat-tempat tertentu, kita punya komunitas mungkin di kota ini, tapi mungkin mereka kuliah di tempat lain, aturan-aturannya tidak sama dengan kampus kita, dan kalian terpengaruh untuk ikut mereka. Please don't do that ya. Jangan lakukan itu, karena kita tetap ada aturan ya. We have our own rules in this school. Jadi ini yang saya ingin sampaikan, menyapa saja ya. Paling tidak kalian tidak lupa suara saya, karena katanya ya suara gembala yang baik itu suaranya dikenal. Nah, saya takut nanti suara saya tidak dikenal karena tidak bertemu di kelas, lalu jarang juga bertemu di kapel ya. Itu dia. Saya harap kita tetap saling menyapa di kampus waktu bertemu, silakan saling menyapa ya. Saya senang beberapa mahasiswa datang saja mendekat dan bicara-bicara. Oke, saya senang saja ya. Saya senang saja. Cuma memang karena kesibukan-kesibukan seringkali saya banyak meninggalkan kampus hari-hari ini. Baik, itu saja, dan tentu terima kasih untuk Majelis Kapel sudah mengatur semuanya untuk pelayanan ini, termasuk untuk English Chapel juga, Miss Kara dan Pak Kris dan teman-teman yang boleh mengatur ya untuk hari ini juga. Terima kasih sudah berbagi firman Tuhan secara jelas bagi kita. Ya, tolong diingat ya. Be a doers and not only a hearers. Ya, jangan hanya menjadi pendengar tapi jadilah pelaku firman. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.